Hi, Tay. Good morning. Good morning, Tay Hefty. Salamat po, Tay, sa patamsak. Thank you, thank you. Manay Agnes, the Romancos Relaxation, Asmir. Mega love shoutouts. Manay Agnes, mega love shoutout. Marhay na aga, thank you. Salamat, Manay Agnes. Good morning. Naka-live ka ba, Manay Agnes, ngayon? 6 million viewers, mega love shoutout. Thank you po. Poran, mega love shoutout, Poran. Thank you. Thank you, Poran.
Mega love shoutout sa lahat. Okay. Nandito ako sa bahay mo, Manay Agnes. Naririnig pala. Wow, ang ganda. Ang daming cherries. Ang sarap mamitas, Manay Agnes, na ano, no? Cherries. Ang daming bunga.
Manay Agnes, hindi pa ako tapos sa iyong picking cherries. Ayan, ang dami ding harang. May mga insert harang. Hello, Ma'am Irene Diary, mega love shout out. Lynn Channel, mega love shout out. Thank you. Kumusta Ma'am Irene? Kumusta tayo dyan? Ma'am Len, Channel, mega love shout out. Thank you. Salamat, salamat, salamat po. Bisitahin ko yung bahay mo. Dikit na rin tong main ko, hindi ako nagbakas. Tapos dito ako sa isang CP manonood sa video mo, Ma'am Len. Salamat po, salamat. Salamat po sa pagbisita. Thank you. Ingat po. Ito po yung main mo, Ma'am Len. Baby pa. Dikit ko na yung isa dyan, tapos itong main ko, dikit ko na rin. Tapos ito, meron pa akong isang ididikit. Si Mitch, kitchen support. Puntahan mo, Ma'am Len, si Sir June Rocaberte. Namimigay yun ng bananas. Bago pa lang active. Opo. CH Japan, mega love shout out. Ayan, idikit ko ulit sa iyo si Mitch kitchen support ko. Bali, 3 na akong dikit sa iyo. Nung nakaraan din, dumikit na ako sa iyo, Ma'am Len. Channel. Going to airplane, travel to General Santos City. Ayan, panoorin ko muna to. Uy, ano ginagawa ko yan? Kisame, papasaway yung pusa. Tay Hefty, thank you po, Tay. Thank you, everyone. Mag 1 hour lang ako. Update lang to. Ayan, naka 24 minutes na akit. Parang uulan, masarap maligo, magpaulan. Masarap magpaulan. Galing Albay.
全学。Tumatahol yung aso. I-mute ko muna guys. Kasi may tao.